ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, нашина бати барномаи тилоотии вақт аст аз телевизиони Душанбе. Манзури шумо дар студия Зарина Абдурахмон. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар паради ҳарбӣ ба ифтихори 30-солагии таъсисёбии гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. ҷавонон таҳкимбахши дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва пайравони пешвои миллат, ташкили ҳамоиш бо чунин унвон дар шаҳри Душанбе. истиқболи шоиста аз ҷашни истиқлоли давлатӣ, ташкили чорабиниҳои идона дар сохтору мақомоти шаҳрӣ. панҷуми сентябр дар шаҳри Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар паради ҳарбӣ ба ифтихори 30-солагии таъсисёбии гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. Парад! Низо! Таваҷҷӯҳ! Бабай! муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳайати шахсӣ ҷузусомҳои сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба муносибати 30-юмин солгарди таъсисёбии гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон саф оростаанд. Фармондаи гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник гвардия Ҷамолзода. салом рафиқон. шуморо ба муносибати 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-солагии таъсисёбии гвардияи миллӣ табрик мегӯям. муҳтарам генералҳо ва афсарон, прапорщикҳо ва сарбозони гвардияи миллӣ ва сохторҳои ҳимояи ҳифзи худ. чорабинии бо тантанаи имрӯза ба ифтихори 30-солагии таъсисёбии гвардияи миллӣ дар арафаи ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 34-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон баргузор мегардад. бинобар ин кулли хизматчиёни ҳарбӣ, инчунин собиқадорони гвардияи миллиро ба муносибати ҷашни бузурги истиқлоли давлатӣ ва рӯзи таъсисёбии гвардияи миллӣ
یعنی سنه‌های واقعاً تاریخی صمیمانه تبریک میگویم. به همه شما سلامتی و در اجرای مسئولیت پرشرف کسبی یعنی حمایه امنیت و آرامی جامعه، حفظ دستاوردهای استقلال و منفعت‌های دولت و ملت موفقیت و برای کار آرزو می‌نمایم. گواردیای ملی واحد مخصوص دارای اقتدار و امکانات‌های معاصر و آماده باشی بلند بوده در تشکل نظام مدافعی مملکت نقشی مهم دارد. آن با مقصد حمایه استقلال و آزادی و تمامیت ارضی کشور، اشتراک در محافظت انشاءات‌های مهم دولتی، ترتیبات جمعیتی، اینچنین برای اجرای دیگر وظیفه‌هایی که از جانب رهبریت مملکت گذاشته می‌شوند تأسیس داده شده است. گواردیای ملی مثل دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان صاحب استقلال در دوره برای کشور بنهایت وزین و حساس و در زمینه یک بریگاد تعیینات مخصوص تأسیس داده شد. هیئت شخصی این نهاد حربی از روزهای اول تأسیس یابی خود در برابر دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق مملکت راه خیلی دشوار و سنگین ولی پرشرف را سپری کرده نام پر افتخار گواردیاچی را با جسارت و جوانمردی و خدمت صادقانه به دولت، وطن و خلق تاجیکستان حفظ نمود. حالا گواردیای ملی که ما آن را همچون رمز دولتداری نوین ملی و با در نظر داشته نشانه‌های تاریخ گذشته ملت تاجیک تأسیس دادیم و یک ساختار قدرتمند حربی تعیینات مخصوص تبدیل یافته است که این در نوبت خود یکی از عامل‌های مهم حفظ استقلال و آزادی، تمامیت ارضی کشور و امنیت دولت و جامعه می باشد. افسران و سربازان گواردیا تا امروز وظیفه‌های کسبی خود را همچون کفیل ثبات و آرامی جامعه سربلندانه اجرا کرده ایستادند. فعالیت 30 ساله گواردیای ملی ثابت می‌سازد که این ساختار حربی حالا به مکتب آماده سازی کادرهای بلند احساس و به دولت و ملت صادق و وفادار مبادل گردیده است. با قناعتمندی میتوان گفت که امروز خدمت در صف‌های آن مایه افتخار هر یک جوان وطن دوست و وطن پرور می باشد. خاطررسان می نمایم که خدمتچانی حربی گواردیا در سالهای بسیار حساس و تقدیرساز حیات خلقمان پهلو به پهلو با دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق مملکت برای برقرارسازی حاکمیت کنیسانی، مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، تامین نمودن صلح و ثبات و حیات آسایشته مردم تاجیکستان سهمی ارزشمند گذاشته‌اند. شجاعت و مردانگی گواردیاچان تاجیک ادامه کارنمایی و فداکاری هزاران نفر رادمردان سرزمینی اجدادیمان می باشد که خدمت کردن به مرز و بوم را رمز ننگ و ناموس، رسالت جوانمردانه و وطن دوستانه و خدمت به پدر و مادر می دانستند. زیرا حمایه سرزمین اجدادی و آبادگردانیدن آن وظیفه ایمانی و وجدانی هر یک فردی با ننگ و ناموس ملت کهن بنیاد تاجیک به حساب رفته. همچون عامل مهمی تربیت وطن دوستی و رکن اساسی جوانمردی از نسل به نسل به میراث مانده است. تأکید می‌سازم که خدمتچان حربی گواردیا و عموماً همه ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق باید دارای ملکه و دانش مکمل، انتظام قطعی حربی، سطح بلند کسبیت، شجاعت و دلیری، هوشیاری و زیرکی و نمونه عبرت
صداقت و وطنداری باشد. عصر ذهنی صنعی، عصر علم، عصر تکنولوژیا، یعنی عصر نظامیان سطح بلندی کسبی. ما باید همه روز دایر به تیار کردن کادرهای کسبی از همه لحاظ آمادگی داشته باشیم و آماده نماییم. علاوه بر این آنها وظیفه خود را در نزد وطن و خلق تاجیکستان در صورت سربلندانه اجرا کرده می توانند که مفهوم وطن و وطنداری، قدر و قیمت استقلال و آزادی و دیگر ارزش‌های نیک ملی را عمیقاً درک نمایند. فرزندان مانند ناموس وطن، خدمتچیان حربی همه جزء تامای قوای مسلح باید همیشه در خاطر داشته باشند که توانایی دولت و استواری پایه‌های دولتداری از غیرت و متانت و خدمت صادقانه آنها از جمله هیئت شخصی گواردیای ملی وابسته می باشد. این مسئولیت بزرگ را تنها توسط رعایت قطعی آیین‌نامه‌های حربی، سطح بلند مهارت و معرفت‌ناکی و مهارت و صلاحیت کسبی، اینچنین زیرکی سیاسی و اراده مستحکم به جا آوردن ممکن است. حکومت مملکت با مقصد بلند برداشتن قابلیت مدافعی مملکت، کسبیت و آمادگی حربی خدمتچیان حربی قوای مسلح از جمله گواردیای ملی در سمت تامینات با تکنیک و تجهیزات و منتظم بهتر گردانیدن شرایط زندگی و خدمت آنها همه این ذخیره و امکانیت ها را سفربر کرده ایستادند. ما کوشش میکنیم برابر رشد و ترقیات پیشرفت جامعه و دولت، اقتصادیات سال به سال تامینات از لحاظ نظامی تکنیکی مجهز گرداندن قوه‌های مسلح مملکت ساختارهای حفظی خود را در سطح بلند تامین نماییم. برای اداره کردن ما باید سطح بلندی کسبی داشته باشیم، یعنی کادرهای نظامی را در سطح بلند آماده نماییم. حالا ما چی در داخل چی در خارج هزارها نفر آماده کرده ایستادیم، لیکن ما افسران باید باز آموزی کردن را فراموش نسازیم. جهان امروزه را تحلیل کنیم. ما در کجا قرار داریم؟ امنیت دولت و ملت را ابی نگاه داشتن این وظیفه مقدس ما شما. ما از سر گذرانیدیم. هزارها جوانمردان برای امروز، برای آبادی ما شما، برای صلح و ثبات کامل جانبازی ها کردن که به امروز ما شما را رسانید. از همه مهم حس بلندی ملی داشتن نمانده کن. ما شکرانه کنیم وطن داریم، دولتی صاحب استقلال داریم، نه ای که امروز ما را تنها میشناسند و میدانند. ده ها پیشنهادهای ما در اصل بین المللی قبول گردید و عملی گشته ایستاده است. ملت تاجیک را احترام میکنند، نه ای که اعتراف کردند. ما باید از این افتخار داشته باشیم. در کدام گوشه کنار نباشیم، در کدام منصب و وظیفه خدمت نکنیم، پیش از همه حس بلندی ملی داشتن در کار، حس بلندی وطن دوستی و وطن پرستی داشتن ما در کار. کادرهای جوان را تربیت کنید، افسران کمک کنید، دستگیری کنید، خوانید. حتما افسران باید دو زبان خارجی را دانید. ما با صدها دولتی دنیا امروزا همکاری های نه ای که اقتصادی و تجارتی و دیگر همکاری های نظامی داریم. در شرایط بسیار مرکب و حساس جهانی معاصر از جمله شدت گرفتن یراقناک شوی با شتاب، جنگ سرد، عملهای تروریستی و اکستریمیستی، جنایت‌های کبیری، قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکلانه فرامیده، مسئولیت هیئت شخصی گواردیای ملی، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظی حقوق تا رفت زیاد می‌گردد.
من خود شاهدی زنده بودم که چگونه گواردچی‌ها و دیگر نظامیان در روزهای سخت و سنگین جنگ شهروندی چگونه جانبازی‌ها کردند. ضرور است که به خاطر مقاومت به تهدید و خطرهای ذکر شده فعالیت هیئت فرماندهی و ستاده ساختارهای نظامی کشور و همکاری همه جز و تامهای قوه‌های مسلح باز هم تحکیم و تقویت بخشیده شد. در رابطه با این رهبریت گوارد ملی را ضرور است که رعایت بیچون و چرا و حتمی قانونیت، تقویت کارهای سیاسی و تربیوی، همچنین بلندبرداشتن سطح کسبیت، مهارت و ملکه خدمتچیان حربی و انتخاب و جابجاگذاری درست کادرها را تأمین نماید. من با صداقت و شجاعت شما گردان دلیر وطن، ننگ و ناموس وطنداری و غیرت و مردانگی خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان صاحب اختیار اعتماد کامل دارم و با اطمینان اظهار می‌دارم که آنها منبعد نیز از عهده اجرای وظیفه پرافتخار خود و قرض فرزندی خویش در نزد وطن و خلق تاجیک سربلندانه می‌برآیند. بار دیگر همه شما معاوضان دلیر و جسور وطن را به افتخار جشن بزرگ استقلال و 30 سالگی تأسیس یابی گوارد ملی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک میگویم. با هر یکی شما تندرستی، اراده مستحکم و روحی قوی و برای تاجیکستان عزیزمان صلح و ثبات جاودانی و پیشرفت و آبادی باز هم بیشتر آرزو می‌نمایم. جشن مقدسی 34 سالگی استقلال دولتی و 30 سالگی تأسیس یابی گوارد ملی مبارک فرزندان دلیر و شجاع وطن. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، شرف پرد نظام با مرشی تنتنوی. موافقی روتای اول روبرو، دیگرم برراست گرد در مسافه یک صف بند، توجه برراست بو قدم مرش. گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان دستاورد دوران استقلال، رمز دولتداری نوین ملی، نشان از تاریخ دولت سازی و لشکرداری نیاگان تاجیکان می باشد. در طول 30 سال فعالیت گواردیای ملی به ساختار قدرتمند حربی تعینات مخصوص تبدیل یافته. هیئت شخصی آن محافظت دستاوردهای استقلال، امنیت دولت و جامعه و انشاءات مخصوصا مهم دولتی را تأمین می‌نماید. تحقیق نمای ارکستر حربی نفسی گذشت نظامی را افسران و سربازان بتالیون قراول فخری گواردیای ملی پرچم برداران مراسم‌های مهم دولتی آغاز کردند. گارد ملی چهره قومیان وطن، گارد ملی قدرتی بازوان وطن، گارد
ملی پاسبانی سرانی وطن، گرد ملی عبرتی صفکشانی وطن. امروز در گذشت نظامی بغیر از هیئت شخصی گواردیای ملی، افسران دستگاه مرکزی وزارت مدافعه، ستاد گنرالی قوه‌های مسلح، افسران و کورسانتان دانشکده حربی، هیئت شخصی قشون‌های زودعمل، قوه‌های حربی هوایی و مدافعه ضد هوایی، افسران و عسکران قسم و واحدهای علاهیده قوه‌های مسلح، همچنین واحدهای تعیینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی و قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان اشتراک دارند. ما چو سربازی وطن با عهد و پیمان صف کشیم، حامیانی کشوریم و تحت فرمان صف کشیم. کرد تشکیل ارتشی ملی ما سرباز هیچ، بهر امری پیشوای تاجیکستان صف کشیم. قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در هماهنگی و یکجایگی قادرند که ثبات و امنیت جامعه، حیات آسایشته مردم کشور، تمامیت ارضی و استقلال دولتی را تأمین نمایند، زیرا قوه ظفر آوری ما در اتحاد و یکدلی ماست. جان من، روان من وطن نثار توست، جسم من، وجود من حصار توست. کوهم و زی مرز تو به پس نمی روم، چون قسم به واپسی نفس نمی روم. افتخار ما زی استقلال ماست، افتخار ما زی استقلال ماست، از صفای بخت و از اقبال ماست. شکر آبادی دوران میکنیم، شکر خاکی تاجیکستان میکنیم. قابل ذکر است که با تشبث و دستگیری های بی‌واسطه بنیادگذار ارتش ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح ژنرال ارتش امام علی رحمان در راه تأسیس ارتش ملی، آموزش هیئت شخصی، بلند برداشتن آمادگی جنگی و پرزور نمودن قدرت مدافعوی کشور تدبیرهای مشخص اندیشیده شد. همین استراتژی سپهسالاری توانا بود که امروز ارتش ملی به رکن اساسی و پایدیوار استوار تاجیکستان صاحب استقلال تبدیل گردیده است. وادی پرز مهر و وفای وطن، شعله بارد ز چشمش صفای وطن، در درفشش ظفر، در قدومش هنر، او قدم میزند در دفاع وطن. چونین از ازل بود حفظ وطن، بودندی همه گردها تن به تن. کنون نوبتی ماست، ما حامیم، و جان حامی صلح و آرامیم. افسران گارد ملی افتخار تاجیکستان، گردهای بی‌نظیری پاسدار تاجیکستان. 100,000 جنگجو را روی زانو می نشاند، قدرتی بازوی سختی 1,000 تاجیکستان. معلوم است که موقع ارتش ملی را آماده باشی بلند جنگی،
таъминоти аслиҳаву техника, интизом ва маҳорату малакаи касбии ҳайати шахсӣ муайян мекунад. ин аст ки ба ин масоил аз ҷониби тамоми сохторҳои қудративу мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар диққати ҷиддӣ зоҳир карда мешавад то амнияти давлату миллат, дахлнопазирии ҳудуди ҷумҳурӣ, мустақилияти комил, ҳифзи марзу буми аҷдодӣ ва ҳаёти осоиштаи мардуми тоҷикистони азиз ҳамеша таъмин бошад. ба даст парчами баланди ковиён ба пеш, ба сӯи бахти хеш, сӯи ормон ба пеш, ба сӯи рушду пешрафти ҷовидон, ба пеш миллати бузурги қаҳрамон, ба пеш тоҷикистон ба пеш. مبارک باد استقلال تاجیک، شکوه نصرت و اقبال تاجیک. با میدان زنان و بانوان، خدمتچیان حربی ارتش ملی نزدیک میشوند. خدمت صافدلانه و صادقانه گردآفریدان، دستی شفقت و سازنده آنها همیشه باعث نظم و نظام، تربیه جسارت و دلاوری می‌گردد. از اینجاست که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان زنان و مادران را نگین تاج ملت گفتند. افتخار و سربلندی ما، صداقت و محبت زنان و مادران به وطن، با غمخوار و پشتیبانمان پیشوای ملت بی‌نظیر و بی‌کنار جاویدان است. وحدت و حکمتت منشأ قدرت است، سرورت بهترین گرد این ملت است. زیر فرمان او جان فدای توییم، صد قسم تا ابد با وفای توییم. گذشت نظامی را افسران و سربازان رابطه قراول فخری، پالک تأمیناتی و اداره‌کنی ستاد گنرالی قوه‌های مسلح و هیئت ارکستر حربی متحده ارتش ملی تاجیکستان انجام می‌دهند. ما جوانمردان افسرزاده‌ایم، از کلان کشوری آزاده‌ایم. مقتدر از ماست نیروی وطن، در راه حفظش به جان آماده‌ایم. دمیده صبح استقلال تاجیک، گل نور و استقبال تاجیک. مبارک باد این فرخنده دولت، همایون باد استقلال تاجیک. дар донишкадаи исломии тоҷикистон ба номи имоми аъзам абу ҳанифа номон ибн собит ба истиқболи 34-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши ҷавонону варзишгарон таҳти унвони ҷавонон таҳкимбахши дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ ва пайравони пешвои миллат доир гардид. гузориши навбатии барнома бо пайгирии ҳамин чорабинӣ омода шудааст. дар раванди чорабинии ҷавонон таҳкимбахши дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ ва пайравони пешвои миллат, намояндагони вазорату идораҳо, сохторҳои дахлдори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, роҳбарият ва устодони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, гирандагони стипендияҳои президентӣ, раиси шаҳри Душанбе, сарбозону афсарони қисмҳои низомӣ, мураббиён ва варзишгарони муассисаҳои варзишӣ, федератсияҳои варзишӣ, фаъолҷавонони касбу кори гуногун ва донишҷӯён ва дигар шахсони алоқаманд иштирок намуданд. дар қисмати расмии чорабинӣ муовини раиси шаҳри Душанбе Одилзода Дилбар Раҳим, муовини аввали раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимзода Шабнам Карим суханронӣ намуданд.
таъкид карда шуд ки масъалаи ҷавонон ҳамеша дар мадди назари давлат ва сиёсати иҷтимоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, дастгириҳои пайваста дар ин самт бори дигар аз муҳимияти ин масъала ва идомаи сиёсати инсонпарварона ва ҷавонпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад. дар ин росто баланд бардоштани рӯҳияи наврасону ҷавонон дар самти тарбияи ватандӯстиву хештаншиносӣ, таҳкими ҳуввияти миллӣ ва тарбияи дурусти онҳо дар роҳи худшиносиву худогоҳии миллӣ яке аз вазифаҳои муҳими ҷомеа ва сохторҳои идеологӣ маҳсуб меёбад. тавре пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, расидан ба истиқлоли сиёсӣ ва таъсис додани давлати соҳибихтиёр бузургтарин, муқаддастарин ва муҳимтарин падидаи таърихи муосири халқи тоҷик мебошад. ин рӯйдоди беназир ҳамчун оғози таҳаввулоти бунёдӣ дар сарнавишти миллати бостонии тоҷик заминаи устувори худшиносии миллии мардуми моро фароҳам овард. ба хотири ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва оғози ташаббусҳои созанда омили муттаҳидсоз гардид. ҷои таъкидест ки ҷавонон ба ҳайси нерӯи созанда ва пуриқтидори ҷомеа дар меҳвари асосии ҳукумати кишвар қарор дошта метавонанд барои пиёда намудани нақшаҳои муҳими ҳукумати кишвар аз ҷумла мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе саҳми босазои худро гузоранд. дар фарҷоми ҳамоиши ҷавонон таҳкимбахши дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва пайравони пешвои миллат як қатор устодону ҷавонони фаъол бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. кормандони соҳаи нақлиёти шаҳри Душанбе ҳам зимни баргузории як тадбири ҷашни солгарди навбатии истиқлоли давлатиро пешоз гирифтанд. чорабинии навбатӣ бо ширкати масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ронандагони нақлиёти ҷамъиятӣ ва кормандони бахши хизматрасонии ин самт баргузор гардид. идома дар гузориши Меҳринисои Абдуҳомид ва Искандари Додарбек. дар чорабинии фаранге ки дар толори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Аки Авесто Индастри баргузор гардид, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, роҳбарияду кормандони муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон, шоирону рӯзноманигорон, инчунин масъулини корхонаву ҷамъиятҳои нақлиётӣ иштирок намуданд. муовини раиси шаҳри Душанбе Саломзода Раҳмиддин Салом зимни баромади худ кормандон ва собиқадорони соҳаи нақлиёти мусофирбарии пойтахтро бахшида ба 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе самимона табрику таҳният намуда иброз намуд ки соҳаи нақлиёт яке аз бахшҳои муҳими хоҷагии халқ ба ҳисоб меравад ва ҳамин аст ки бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар ва ҳамзамон сиёсати хиратмандонаи ташаббусҳои созандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ соҳаи нақлиёт бахусус нақлиёти истифодаи умуми шаҳри Душанбе бо маром рушд менамояд. ҳамчунин қайд гардид ки бо шарофати соҳибистиқлолӣ таи солҳои охир парки нақлиётии корхонаҳои коммуналии пойтахт пур аз нав гардида, шумораи зиёди автобусу троллейбус ва электробусҳо харидорӣ гардида, имрӯзҳо дар шабакаи хатсайрҳои шаҳри Душанбе ба сокинону меҳмонони пойтахт хизмат мерасонанд. инчунин дар пайвастагӣ ба беҳтар намудани вазъи хизматрасонии нақлиётӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе фаъолияти нақлиётҳои барқӣ роҳандозӣ гардида, айни замон фаъолияти ширкатҳои нақлиётии кироякаши пойтахт пурра тавассути электромобилҳо баром монда шудааст ки ин омил ба беҳтар намудани вазъи экологӣ ва ҳифзи муҳити зист замина мегузорад. дар идома ҳозирин зикр намуданд ки маҳз дастовардҳои даврони истиқлол мардуми тоҷикро бозам ба ҷомеаи ҷаҳонӣ наздиктар намуда нишон дод ки ин халқи бузург ҳифзи манфиатҳои миллии хешро ҳадафи волои худ қарор дода барои рушди давлатдории миллии худ пайваста талош меварзанд. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдори кишвар дар самти ҷавонон бо мақсади арҷгузорӣ ба неъмати истиқлол конференсияи ҷумҳуриявиро баргузор намуд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон Сарвинози Нур ва Алимуроди Холмурод. дар доираи ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон конференсияи ҷумҳуриявии назариявии амалӣ таҳти унвони татбиқи самараноки сиёсати давлатии ҷавонон дар замони соҳибистиқлолии кишвар баргузор гардид. дар кори он намояндагони сохторҳои давлатӣ, олимону муҳаққиқони ҷавон, варзишгарон, шоирон ва беш аз 1700 нафар ҷавони фаъол ширкат намуданд. раиси кумита Зулфиқор Гулаҳмадзода зимни суханронии худ иброз дошт ки истиқлол ба мо имконият дод ки сиёсати давлатии
ҷавононро бо самтҳои равшан ва барномарезии амиқ пеш барем. ҳадафи асосии мо тарбияи ҷавонони созанда, ватандӯст ва соҳибмаърифат мебошад. ширкатдорони дигари чорабинӣ афзуданд ки ҷавонон бояд масъулияти таърихиеро ки бар дӯши онҳо аст дарк намоянд. конференсия ба он равона шудааст ки роҳи дурусти иштироки фаъолонаи онҳоро дар сиёсати давлатӣ нишон диҳад. ҳамзамон зикр шуд ки ҷавонон на танҳо ҳамчун нерӯи пешбаранда, балки чун такягоҳи боэътимоди давлатдорӣ ва ҷомеа дар раванди рушди давлатдории миллӣ фаъолияти босамар дошта бошанд. таъкид шуд ки истиқлол барои ҳар як ҷавон маънои озодандешӣ, худшиносӣ ва хидмат ба ватанро дорад ва ҷавонон бояд бо илму эҷод ва дастовардҳои фарҳангӣ шукӯҳи истиқлолро пуртару рангинтар созанд. зеро имрӯз таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати кишвар зери роҳбарии сиёсати бобарору ҷавонпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин қишри ҷомеа равона гардида, шароиту имконияти созгор дар тамоми соҳа барои рушди нерӯи ҷавонон фароҳам гардидааст. мо ҷавонони кишвар ки дар замони истиқлолият ба бор расидем, таҳти сиёсати дурбинона ва хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ки ин истиқлоли давлатӣ бо заҳматҳои шабонарӯзии бевоситаи пешвои муаззами миллат ба мардуми шарафванди кишвари мо омада расидааст. мо шукргузорӣ аз соҳибистиқлолӣ, аз сулҳу субот ки мардуми кишвари азизамон дар як фазои оромӣ зиндагӣ ба сар мебаранд ва умедворам ки мо дар ҷавоб ба ин ғамхории роҳбари давлат ки тамоми шароитро ба насли наврас ва хоса ҷавонон оварда расонданд, муҳайё намуданд ва як шароити созгор ва барои пешравии ҷавонон ки имрӯз тамоми шароит муҳайё аст, мо ҷавонон кӯшиш ба харҷ менамоем ки дар ҷавоб ба ин ҳама ғамхориҳои роҳбари давлатамон дар сиёсати пешгирифтаашон устуворона қадам гузошта як Тоҷикистони пешрафта ки дар арсаи байналмилалӣ нишон диҳем ки мо мардуми шарафманди Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон метавонем Тоҷикистонро ба гулгулшукуфон мубаддал гардонем. акнун тӯли 34 соли соҳибистиқлолии Тоҷикистони маҳбуб дар самтҳои гуногун ба комёбиҳои назаррас ноил гардидааст ва заминаи фароғ барои ташаккул ва рушди насли наврас ва ҷавон фароҳам гардид. имрӯз ҷавонони тоҷик дар соҳаҳои илм, варзиш, фарҳанг ва ихтироъкорӣ парчами ватанро баланд мебардоранд. воқеан ҳам татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон дар замони соҳибистиқлолии кишвар аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст ва сол аз сол рушди сиёсати давлатии ҷавонон дар ҷомеа яъне ҳамчун самти муҳимтарини ҳифзи иҷтимоӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон омаром рушд дорад ва дар баробари ин имрӯз ҷавонони мо тавониста истоданд ки дар пешрафту шукуфоии давлат, пешрафту шукуфоии ватани азизамон саҳми шоини худро гузошта бошанд. дар идомаи ҳамоиш ҳифзу гиромидошти истиқлоли давлатӣ вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар маънӣ дод шуда, омили асосии пойдории давлат ва ояндаи дурахшони Тоҷикистони маҳбуб арзёбӣ гардид. дар доираи нақшаи чорабиниҳои Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино ҷиҳати сазовор таҷлил намудани 34-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми ҳарбии 051-054 Гвардияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии сиёсӣ фарҳангӣ баргузор гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши навбатии барнома. таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар яке аз афзалиятҳои барномавии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. маҳз ҳамин аст ки масъулину аъзоёни Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон пайваста дар ҳама иду ҷашнҳои миллӣ аз шароити сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар дидан менамоянд. чорабинии зебову дидании навбатӣ бо баргузории барномаи фарҳангӣ ки аз ҷониби роҳбарияти Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар қисми ҳарбии 051-054 Гвардияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир карда шуд. аз ҷумлаи чунин тадбирҳо мебошад. ҳамоиши навбатиро роҳбарияти Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино ифтитоҳ намуда қайд карданд ки пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ироаи паёмҳои ҳамасолаи худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид менамоянд ки воқеияту таҳввулоти ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳар яки моро ҳушдор месозад ки зиракии сиёсӣ, омодагии доимӣ, эҳсоси баландӣ ватандӯстӣ, худогоҳӣ ва муқаддас доштану ҳифз намудани арзишҳои
арзишҳои истиқлоли давлати соҳиби истиқлоламонро аз даст надиҳем. ҳамзамон дар идома гуфта шуд ки истиқлолият дастоварди пурарзиштарини мардуми бо фарҳангу соҳибмаърифат ва тамаддунсозу сулҳҳои миллати тоҷик дар интиҳои асри гузашта ба ҳисоб меравад. истиқлолияти давлатӣ натиҷаи талошу муборизаҳои фидокоронаи халқи бо нангу номус ва шарафманди тоҷик дар роҳи пуршебу фарози таърихи тӯлонӣ мебошад. натиҷаи сиёсати хиратмандона, фаъолияти пурсамар ва талошу заҳматҳои ҳукумати Тоҷикистон таҳти сарварии пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки дар ватани азизу маҳбубамон сулҳу субот, некуаҳволӣ ва рӯзгори осоиштаи шаҳрвандон таъмин мебошад. бо шарофати сиёсати пешанамудаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯли 34 соли соҳиби истиқлолӣ дар мамлакат корҳои бунёдкориву созандагӣ равнақу ривоҷ ёфтанд. дар идома як қатор афсарон ва сарбозон барои эҳтиром ва арҷгузорӣ ба оинномаҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолияту амният ва хизмати шоён намудан дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар бахшида ба 34-солагии истиқлоли давлатӣ бо ифтихорномаи сипоснома қадрдонӣ шуданд. дар идома баҳри болидахотирии сарбозону афсарон чорабинии зебои фарҳангӣ баргузор карда шуд ки дар он сарбозон рақсу бозӣ ва хушҳолӣ намуданд. сипас чун анъана аз ҷониби кумитаи ҷурояи ҳизби халқи демократияи Тоҷикистон дар ноҳияи Сино ба сарбозон дастурхони идона ороста шуда як ва хӯроки гарм пешкаш карда шуд. бахшида ба 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мизи мудаввар дар мавзӯи истиқлолият асоси пойдории давлат дар Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. ҳамкоронамон Саодат Тоирӣ ва Алимуроди Холмурод низ аз ҷумлаи иштирокчиёни ин чорабинӣ буданд. дар муассисаҳои илмиву таълимии мамлакат истиқбол аз истиқлол бо ташкили ҳамоишҳои гуногун идома дорад. мизи мудаввар бо ибтикори раёсати робитаҳои байналмилалӣ ва шуъбаи тайёркунии касбии хизматчиёни давлатӣ доир гардид. зимни баромади иштирокчиён гуфта шуд ки истиқлол барои мо нишони барҷастаи пойдории мамлакат, бақои симои миллат, рамзи асолату ҳувият, идеалу ормонҳои таърихӣ, шиносномаи байналмилалӣ ва шарафу эътибори ба ҷаҳони мутамаддин пайвастани кишвари соҳибистиқлоли Тоҷикистон мебошад. инчунин зимни баромади ширкатдорони дигар гуфта шуд ки истиқлолият барои мо рамзи олии ватану ватандорӣ, бузургтарин неъмати давлатсозию давлатдории мустақил, кору пайкорҳои пайгиронаи созандагӣ, азму талошҳои фидокоронаи расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омӯзонда, меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшид ва дар як вақт ҳаёти озодонаи ҳар фард ва олитарин дараҷаи бахту саодати воқеии миллатро таъмин намуд. иштирокчиён дар мавзӯъҳои мақоми зан дар ҷомеаи соҳибистиқлол, нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими истиқлоли миллӣ ва давлатӣ, аҳамияти истиқлолияти давлатӣ барои ҷавонон, истиқлолият омили таҳкими давлатдорӣ ва худшиносии миллӣ, истиқлолият омили ягонагӣ ва пешрафти давлат, нақши пешвои миллат дар соҳаи муқовимат бо ҷинояткорӣ ва корҳои бунёдкорона ва созандаи даврони истиқлол баромад намуданд. чунин чорабиниҳо бо мақсади арҷу эҳтиром ба неъмати истиқлол ташкил карда мешавад. дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Фирдавсӣ, таҷдиди шоиста ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳраку маҳаллаҳои ноҳия идома дорад. бо иштироки масъулин чорабинии навбатӣ дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ шуд. дар асоси қарори аз шаҳри душанбе бо мақсади таҷдил аз 34-уми солгарди ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи маҳал баргузории чорабиниҳои гуногун дар шаҳраку маҳаллаҳо идома дорад. зимнан бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ, ин навбат дар гурӯҳе аз маҳаллаҳои ноҳия чорабиниҳои идона ташкил карда шуд. ба ин муносибат сокинони маҳаллаҳои Наврӯз, Машъал, Ором, Шодиёна, Қаротегин, Бӯстон, Лачабофон, Дӯстӣ ва дарвози ноҳия намоиши ҳунарҳои мардумиро созмон доданд, ки фарогири маҳсулоти дастаи ҳунармандони маҳаллаҳо буд. инҷо аз кандакориву зардӯзӣ ва мисгариву дуретгарӣ то ба гачкорӣ ҳунармандон намунаи аз маҳсулоти офаридаи худро ба маъраз гузошта буданд. гуфтанд ба маврид аст ки бо таваҷҷӯҳ ба рушди ҳунармандӣ давоми солҳои охир дар ин гурӯҳи маҳаллаҳо низ ҳунарҳои дастӣ тақвияти бештар пайдо намуда, сокинон дар шароити хона ва коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ ба омода намудани навъҳои гуногуни ин маҳсулот сари кор мегиранд.
ҷои таъкид аст ки маҳз бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин бахш рушди дубораи он дар гӯшаву канори кишвар таъмин гардид. Дар ин қисмати базмгоҳ суҳбати масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ бо ҷавонони синни даъватӣ ҷараён гирифт ки намунаи тақвияти ҳисси ватандӯстии онҳоро бозгӯӣ мекунад. Чун аксари чорабиниҳои ҷашнӣ дар ин ҳамоиши идона низ қисме аз фаъолони маҳаллаҳо ба муносибати 34-солагии истиқлоли давлатии кишвар аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қадрдонӣ гардиданд, зеро ҳама гуна меҳнат подоши худро дорад. Барномаи рангини фарҳангӣ идомабахши чорабинии ҷашнӣ дар ин қисмати ноҳияи Фирдавсӣ буд ки ба муносибати солгарди навбатии истиқлоли давлатӣ хурду калонро ба ҳам оварда буд. Кӯдакон низ бо эҳсоси хушиву самимият нисбат ба ин ватани маҳбуб дар базмгоҳ то дергоҳ хушиву хурсандӣ намуданд, ки хеле зебову дилнишин ба назар расид. چهارم سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار بازی‌های نهایی مرحله گروهی مسابقه کافا نیشنز کاپ 2025 برگزار گردید. شرح پوره از روند برگزاری آن در گزارش همکارانمان. منتخب تاجیکستان و زیبا امروز در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دیدار دو دسته منتخب همزبان صورت میگیرد. شروع میکنیم دوستان گرامی. дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор мунтахаби тоҷикистон муқобили тими миллии эрон дар ҳузури 18200 нафар мухлис дар бозии охири гурӯҳии ҷоми миллатҳои кафа мусовӣ намуд. ин бозӣ бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расид, аммо тими миллии тоҷикистон аз гурӯҳ ба даври баъдӣ роҳ наёфт. қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи меҳмонон ба анҷом расид. аз ҳайати тими эрон голи аввалинро муҳаммад маҳдӣ муҳибӣ дар дақиқаи 38 ба ҳадаф расонид. бо ҳамин тартиб ҳар ду даста ба танаффус рафтанд. дар қисмати дуюми бозӣ голи дуюми эронро муҳаммад муҳибӣ дар дақиқаи 47 ба ҳадаф расонид. аз ҳайати тими миллии тоҷикистон шаҳром самиев аз паси парвизҷон умарбоев истифода намуда дар дақиқаи 58 голи аввалинро ба самар расонид. голи дуюмро бошад зоир ҷурабоев боз ҳам аз паси парвизҷон умарбоев истифода карда дар дақиқаи 77 ба самар расонид. мавҷи дуюми ҳуҷумро мебинем. боз як ирсоли бисёр хуб, вазъияти хатарнок аст ва гол! Ва гол! Зоир Ҷурабоев! ҳамакнун дар ҷадвали мусобиқа эрон бо 7 имтиёз дар зинаи аввал, ҳиндустон бо 4 имтиёз дар зинаи дуюм, тоҷикистон бо 4 имтиёз дар зинаи сеюм ва афғонистон бо 1 имтиёз дар зинаи охир аст. эрон бо ҳиндустон ба даври баъдӣ рафтанд. тоҷикистон ва афғонистон аз идомаи мусобиқа бенасиб монданд. ёдовар мешавем ки қаблан мунтахабҳои тоҷикистон ва эрон бо ҳамдигар ду бозӣ анҷом дода буданд. соли 2000 эрон бо ҳисоби 2-0 ва соли 2012 бо ҳисоби 6-1 тоҷикистонро мағлуб кардааст. ин аввалин натиҷаи мусовӣ дар бозии соли 2025 миёни эрон ва тоҷикистон мебошад. бинандагони гиромӣ, инҷо расидаем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. хайр, саломату сарбаланд бимонед.